Inlagyunig pa, ito nga anak po ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit taigpami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kakamatena, karing dakalataw. Adon mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo la, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat kimpangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapunming pambansa at lokal, bang mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bindisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkala mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula pabiran miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap talasan ng malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkala mo lang alang anggang kapainawan, detang mengayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit na panahon, bang magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayat ding sabla, at bang makasaop kami, karetang mangailangan, at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal, at papagmalasakit mi, para king metong at metong, bikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, kimpamagbayong lub at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning yampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Musta na pisawiling aklismi keka, king kagulangan mi, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. King lagyunig pampo ng anak ang po ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Maya pagat panapong pong pasibayo. Rin kaya katamo pong mas sponsor ngening aldoyti. Ilapin po rin makatuki. Para king kapasalamatan dadi Willie and Oli Bondok and family. Lucina Lopez and family. Carmelita Milet Ocampo and family. Agnes and Ray Laxina and family. Consing Sichon and family. Norma Centeno and family. Maniago family. Caris Enterprise. Katu Kalilong and family. Para king birthdays daring Renee, Mary Elaine Dairit, Mar de Vera, Ray Nicdao, Christopher Guadalupe, Naser Guadalupe, John Carr Aksalan, Regan Lobo, Camille Kate Pineda, at Isian Matthew Galang. Special intentions the rin frontliners king NCOV-19, Marlene Bondok, Mario and Lucy Bondok and family, Cade and Kite Biray, Gutierrez family, Cel de Guzman, para king quick recovery and complete healing dadi Leo Asuncion, Margarita Balingit, Melda Aquino, Emma Laksa, Kit and Jodeline Usman, Reverend Father Rick Lusung, Reverend Father Angel Gamboa, Reverend Father Arnold Rivera, Evelyn Candelaria, at Elsie Rodriguez. Para mo naman king kebayta ng Berhel Mandap. At para king kaladwada di Reverend Father Roque Ferriols, Reverend Father Mario Margalio, Dr. Robert Flores, Enidina Garcia, Vittorio Jose Concepcion, Erlinda Suwing, Teresa Nepomuceno, Perlasitas Lusong, Joan Concepcion, Nelida Co, Sevic Co, Wency Arce Matitu, Marites Barrera, Domingo Centeno, Pomping Laksaman, Sirio Laksamana, Francisco Sr., Francisco Jr., Abilino Beneda, Pedro Manalo, at ding sablang kaladwa, Kim Purgatorio. Pagmasusyan tayo po, King Aldongeni, ing kapiestana ning pangabayit ng Luana Birhen Maria. Talakab tapo ngeni at magkantatamong dalita pamuklat.
Kaniting misa yabeta mo naman ng kapasalamatan di Verhel Mandap at Maris Fernandez ang magmasusi king Aldo ng Kebaitan ang timuri ni Monsenyor Ricardo Jesus T. Serrano. Miti puntamu king lagyunan ng igpa ang poning anak ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, aring pamakyagom ning banal na Espiritu, manatiling parati kay kayo. At kaya ka antimurin. Miti puntamu ban pagmasusyan tayo, ing kapiestana, ning Aldo ng Kebaitan, ning Nuana Birhen Maria. Si Siyantalang eni rin kay katamong kasalanan, lalong-lalo na, karing penandit etamu dikilan, ing bukod tanging misyon makaparikil kay katamo. Mawad tanging ing pakalulu at kapatawaran king Ginoo. Iyagkastay ngening miyagdanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos ang mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling migasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyailiwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko ang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sa Belang Pong Santo, at kay kayo kapatad, ni panalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Manalangin tamo. Owig pa ning pakalulu, pagkaluban meng saup at sikanan ibat banwa ingkekang balayan. Ing pangabait ning anak ning Birhen Maria, ya ing munag ning kekeng kaligtasan. Manalo na sanang iting kapagmasusyan, king pangabait ng Maria, idala na kami king alangkupas a kapayapan. Iti adwan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambemo at ning banala espiritu, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Miqueas. Nga nang sasabi ning Ginoo, Bethlehem, Ephrata, metong nakakaring pekamalating diling balen ning Huda. Dapot ke kaya lunto, ing metong apamuntok para king Israel. Apanalugsugan me ing pamilyano, king metong apamilyang atsu, na kanita pang minunang panahon. Inya paboren na lang manabo ning Ginoo, ring tawong pinili na, karing kasalangda. Ang gaking ing metong ababay, ibayit ne ing anak ng lalaki. Kanita ring kabalen ng miyugse karing aliwang bansa, akaya beda lang pasibayo, ring mismong kabalenda. Potang datang ne, panibala na la ring kabalen no, king upaya, amanibatan king Ginoo, at king kamala na mismo, ning Ginong Diyos. Uling tanggapan daring tao, king mabilog ayato, ing keyang dangalan, at ipahiral na, ing kapayapan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kalugod-lugod ing sayako, king Ginoo. Kalugod-lugod, ing saya ko, King Ginoo. Ako, Ginoo, manalig ko, king alangkupas alugod mo. Matula ko, uling iligtas mo ko. Kalugod-lugod, ing saya ko, King Ginoo. Dalit ko keka o Ginoo, uling ning mayap adepat mo kako. Kalugod-lugod, ing saya ko, King Ginoo. Parangalan taya po ngeni, ing mayap abalita. Mapalad ka, Banal a Birhen Maria, ibat keka lintoya ingal doning hustisya, i Kristong Ginoo. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo manatiliya ke kayo. At kaya ka antimurin, Ing pamipasyag king mayap a balita ning ginutamong Jesucristo, agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. Makanyan pa nga palyari ing pangabait ng Jesucristo. I Maria ang imana at Jose, atin lang pamitangwanan kasal. Bayura ikwang mikasal, mayakit king i Maria, makilamane. Iti milyari king upaya ning Espiritu Santo. Jose, amaging asawa na, metong yang banal a tao. Ene buring misalbag a marine i Maria, inya binalak ng kawanyan na nyamong lihim. Kabang isipan na ing makanyan, pepakit ya kaya kapamilataning paninap, ing metong ayanghel ning Ginoo, nga na kaya, Jose, alahi ng David, emo pikakunuan ing balausnan meng pakikasalan i Maria, uling ing kaglina milyaria, king kapamilatana ning upaya ning Espiritu Santo. Ibait ne ing metong ayanak alalaki, at ika ausan meng Jesus. Uling iya ing magligtas, king kayang balayan, king kayang pamikasala. Milyari ing sabla, ban matupad ing sinabi na ning Ginoo, king kapamilatana ning propeta. Kumagliya ing metong a birhen, at ibait ne ing metong ayanak alalaki, iti mayaw siyang Emmanuel. Nga naware, ing Diyos at tiyo busal tamo. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. King Aldo ning kebaytana ning Indong Birhen Maria, ing ebanghelyong dimdamtamo, yapin ing istorya tungkol king pangabait na ning ginutamong Jesucristo. Maliban king katutuan ala naman talagang makasulat ay informasyon king bayong tipan tungkol king pangabait ng Maria, inya mekad merapatan da ding memili king pamamasa para king liturhiya tamu king aldowayti, ing gamitan niya ing kwento na ning pangabait ng Jesus. Anting ebanghelyo, king pangabait ning Indong Birhen Maria. Nano kaya ing malalam akatutuan apapasyag na kaya katamu niting kapag masusyan at ning pamamilidang pamamasa. O yan po ing subukan tamong pigunaman kaniting homilya. Kapamilatana ning pangabait ng Jesus at ning kayang biye, misyon, kamatayan, at pamanyubling mebye, karin tayo mas aintindyan nung bakit mi baitya ingindong Birhen Maria. E aksidente ing kayang pangabait. Kanita pang kamumulan at indeng plano ing Diyos para kang Maria. Mi baitya ingindong Birhen Maria, uling ating makaparikil a misyon para kayo. Nga na po ning abasa kung pamigunam king Daily Gospel 2021, agewado deng Claritians, nga na, I quote, her birthday is for a mission, a singular mission not given to anybody before. She is born to be the mother of the Son of God. End of the quote. Nga nawari, mi baitya kanu ingindong Birhen Maria, para king metong abukod tanging misyon, ami talaga para kaya. Alapang mayawos at dinikil kaniting misyon. Mi baitya i Maria, ban maging induna ning anak na ning Diyos. Oyta,
sangkan nung bakit mi baitya i Maria. Mi baitya ban maging induna ning anak ning Diyos. At kekabana ning biyena, pigpilitan ng pekintindian iting kayausan at misyon. Kekabana ning biyena, pigpilitan ng gimpanan iting misyon. Manibat inyang tinanguya king anghel, kening inalok na ning Diyos, ban maging indu ning kayang anak. Ang gana ketang tengalaneng mete babo ning krus ing kayang anak. Ang gana ketang inantabayanane ing anak ay iglesia, kabang magumpisaya, ang gana ketang minuliya banwa, kaladwa, ampon, katawan. Meging tapatya, king pamanalakaran ng Maria, kaniting misyon. Mekad kekabanan ning biyena, ditak-ditak, meging malino nung bakit iya ing pinili ning Diyos. O ba't inipang kayanakan a babae, edad 12 hanggang 13, inyang panahon ay ta. Iba't king metong akalulong pamilya, iba't king metong akalulong balen ning Galilea, ing Nazareth, o ba't i Maria, yapa ing pinili ning Diyos, ban maging indu ning anak na. Meging malino kang Maria, iti, ekaba na ning biyena. At kabang didikilana iting kayausan, anting indu ng Jesus, ing anak ning Diyos, meging malino kang Maria, nung nano talaga ing para sana at misyon king biye. Kabang lilino ing kayang parasan king biye, lalo na ing maging indu ning anak ning Diyos, tela karana, penindigana iting misyon, bistaman dakal akasakitan at kapagsubukan ing kayang delanan. Mekirakeya i Maria, emo king tagumpe ng Jesus. Mekirakeya i Maria, ang gangking kayang kabigwan. Mekirakeya i Maria, emo king ligaya ng Jesus. Mekirakeya naman, king kayang kasakitan at kamatayan. Kaluguran kong kapatid, atin mo namang sangkan nung bakit mi bait tamo ketiking yato. Uling atin niya namang mayap aparasan ing Diyos para kay katamo. Nung ingindong Birhen Maria, mi bait ya, ban maging induna ning anak ning Diyos, itamuman atin tamong bukod tanging kayausan at misyon king biye. Itamuman atin yang maragul a plano para kay katamo ing apong Ginoo. Dake ning misyon tamo kay tiking yato, yapining pakibaluan, kilalanan, akuan at dikilan ing bukod tamong misyon apig kalub ning apong Ginoo kay katamo. Mekad maliban king panga teacher, awsa na kaning Diyos, ban maging social worker ning parokya. Mekad maliban king panga grade school teacher, awsa na kaning Diyos, ban maging talayubog ding kayanakan at makiasawa. Mekad megretiro na ka king kekang obra, uling awsa na kaning Diyos, ban sumuyo karing kekang kapamilya, karing kekang kapatad, lalong-lalo na karing kekang matwa ng pengari. At bang kanita, makasuyo ka naman king pisamban. Mekad, maliban king panga chemistry instructor, awsa na kaning apong Ginoo, ban mantabe, kareng kalupa mong kayanakan. Mekad, leko na kaning Diyos king youth ministry, ban sumawb ka king pamaglingon karing pakakalulu ning parokya,
kapamilatana ning pamamia relief. Kapatad, atin ngang sangkan nung bakit at tiyuta mo kaya tiking yato. Atin ngang sangkan nung bakit at tiyuta mo ngeni king kabilyan agay katamong katatalakaran. Atin ngang sangkan nung bakit at tiyuta mo king kabilyan agay katamong arapan. Atin ngang sangkan nung bakit mibay tamo ketiking masala. Kalupa ng Maria, may yaos tangang ibay taya ing talapagligtas ay anak ng Diyos ketiking yato. At mibabait ya ing anak ng Diyos kapamilatan ding kekatamong pangatao. Mibabait ya ing Diyos at tiyubusal tamo kapamilatan ding dapat tamong mayap at malasakit king metong at metong. Ing panalangin ing balen. Ginong Jesus, ing makayakmang dili, king kekang indong birhen, yaing keyang kasalpantayanan. Uling meniwalaya, tegulaling ng lubusan, ing keyang sarili keka, king kaisipan amano at dapat ngaming manalangin keka, Gino malyari sa iting gigkasming amano. Ulitan tayo po. Gino malyari sa iting kigkasming amano. Ginong Jesus, maralas king kekang ebanghelyo, tatanam mo ing kasalpantayanan. Tinggap mi iti king binyag, dapot alus meragul. Ipagkalob mong mirakayanan king matibe pundasyon, akasalpantayanan ning banal mong indo. Ipanalangin mi keka o Gino. Gino malyari sa iting kigkasming amano. Gino, ipagkalob mo ing lugod, aatagulaling mi ing keke ang sarili keka. Anti mo ing depataning ng indo mo. Ipanalangin mi keka o Gino. Gino malyari sa iting kigkasming amano. Ginong Jesus, ipagkalob mo kaya kami ing tetagan, tuki karing bakas ng indo mo, at panaligan mila sana, ring pamuntok ming espiritual, ipanalangin mi keka o Gino. Gino malyari sa iting kigkasming amano. Ginong Jesus, ipagkalob mo ing kalupa ng Maria, at ding mino ng Kristiyano, maging tapat king pamakisulumi, king metong atinape, at metong akadis, ipanalangin mi keka o Gino. Gino malyari sa iting kigkasming amano. King katahimikan, mi papanalangin tamong eni, para ka rin kakatamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tamo naman ng kapasalamatan at kaidwanan ding sablang magdebosyon king Virgen de los Remedios at king Santo Cristo del Perdon. At tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan di Willie at Olive Bondok, Lucina Lopez, Carmelita Milet Ocampo, Agnes at Ray Laksina, Consing Sichon, Norma Centeno, ding pamilyang Maniago, ding Makibandi at Magobra king Caris Enterprise, ding pamilyang Katu at Kalilong, kambeding miyembro ding karelang pamilya. At panwanan o sana ning Ginu, ding hanggang kapatid tamong magmasusi king Aldo ng Kebaitan, lalong-lalo na di Verhel Mandap, Maris Fernandez, y Monsenyor Ricardo Jesus T. Serrano, Rania Marie Elaine Deirit, Mar De Vera, Ray Nicdao, Christopher Guadalupe, Nazar Guadalupe, John Carl Aksalan, Regan Lobo, Camille Kate Pineda,
Zian Matthew Galang. Antimurin, panuwanan o saning Ginoo, din kay katamong frontliners, pagkaluban o sanang sikan at ampon tetagan, kabang gagampanan daing karelang maselan at babayat a misyon. At ipagkalub na sana, ing masipid ng kayadwanan di Marlene Bondok, Mario at Lucy Bondok, Kate at Kite Viray, ing pamilyang Gutierrez at Isel de Guzman. Antimurin, pagkalubano sanang lubus at ganap akapaldanan, ding hanggang kapatad tamong masakit, lalong-lalo na ding kapatad tamong miyawan na king coronavirus. Antimurin, pagkaluban na naman sanang kapaldanan, ding aliwata pang kapatad na masakit, lalong-lalo na di Leo Asuncion, Margarita Balingit, Melda Aquino, Emmy Laksa, Kate at Jodeline Husman, among Rick Luzong, among Angel Gamboa, among Arnold Rivera, Evelyn Candelaria at Elsie Rodriguez. Yulino sana king kayarihan ng maligaya, ding hanggang kapatad tamong mayangon na biye, lalong-lalo na ding kaladwari Reverend Father Roque Ferriols, Reverend Father Mario Margalio, Dr. Robert Flores, Henedina Garcia, Vittorio Jose Concepcion, Erlinda Swing, Teresa Nepomuceno, Perlasitas Luzung, Victoriano Luzung, Joan Concepcion, Nelida Co, Sebico, Wency Arce Matitu, Marites Barrera, Domingo Centeno, Pomping Laksamana, Sergio Laksamana, Dolores Laksamana, Francisco Senior, Francisco Junior, Avelino Pineda, Pedro Manalo, at i Diosdado Dads Cruz at ding maldang kaladwo, ipanalangin talangan king Ginoo. Gino, malyari sa iting kikasming amano. O Ginoo, antabayanan mo kami, kabang pagdulapan mi, ingke kang mal akaburian, karing ke kaming kanya-kanyang be. Patnubayan mo kami, ban kanita, adikilan mi, itang misyon, teg gulaling mo para ke kami. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Talakad tapo. Manalangin kayong eni, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kay kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na saning Gino, itundaon karinggamat mo. Kikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, ing pangabait ng Kristong kekang anak, pepalabungana, ing lugod, ing indong Birhen Maria keka. Manan na sanang ing pamakirakena, king kekeng pangataw, munyetetagan king kekaming kainan, at gawaning kalugod-lugod keka, iting kekaming daon. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya, kekayo. At kaya ka, Antimorin, Yat nayo ring pusuyo. makayat nano, king Gino. Pasalamatan tayo, ing Ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid.
Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, kabang pagmasusyan mi ingaldo ng kebaitan, ning na Birhen Maria. Mapalad yang dili ka ring sablang babay, ing malabirhen king kekang piniling maging indu, ning bugtong mong anak. King upaya ning banal na Espiritu, ing Birhen Maria, meging tunen ang indu ning kekang anak, abait na anting sala ning meto yatu. Uli nita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Lain makiabe kami king alang tuknang dang pamamya kapurian keka, at ngaming masayang kakanta. O banal mingig pa, karapat dapat nakang purian ning meto yatu, uling king kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banal na Espiritu, dininan mong biye at kabanalan ing sabla. Ala kang tuknang mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo ang gana king kayalbog na, ing dali sa daon miyang pangya bilang kapanyamban king lagyumo. Igpa, pagamwa mumi, ing pabanalan mula king Espiritu mureting ain adaralamit daraon keka, ban maging katawan at dayano ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, king waning tinape, te pasalamatan akat pinuri, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, at binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kan iti. Iti iya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan,